M2 እስላማዊ ዲያዎችና ታሪኮች የሚተላለፉበት ቻናል subscribe ወሬያችን ባህርና ወንዝ ውስጥ ስለሰጠሙ ሰዎች አይደለም እነዚያ ሷሊሖች ከሆኑ ሸሂድ ይሆናሉ በአሸናፊውና ማሪው ጌታ ፍቃድ ነገር ግን ወሬያችን መልእክት ነው إلى الغارقين في الشهوات والملذات بسميت ውስጥ ለሰጠሙ يرتوون منها ልክ ዱንያ ላይ كأنهم مخلدون في هذه الدنيا ይዘወተሩ ይመስል تناسوا أن الدنيا ረስተዋል ይህች ዱንያ دار ممر وامتحان የማለፊያና የፈተና ሀገር መሆኑ إنهم يغرقون እነሱ እየሰጠሙ ነው وهم لا يشعرون ግን አይታወቃቸው فهيا نسمع እስኪ እንስማ የተወሰነውን من أحوال ከሁኔታቸው من أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ليلهم ونهارهم سواء ሌሊታቸውም ቀናቸውም እኩል ነው يظنون ያስባሉ أن السعادة في ደስታ لذة በጣፋጭ وشهوات ነገርና በስሜት ውስጥ ነው وفي سفر ومغامرة በጉዞና በጀብድ استحوذ عليهم الشيطان ሸይጣን በእነሱ ላይ ተሾመባቸው فأنساهم ذكر الله አላህንም ከማስታወስ አስረሳቸው يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر ከነሱ ውስጥ አንዱ ይነቃል ከሱይ በፊት ለአውሮፕላን ቀጠሮ وسفر وسياحة ለጉዞና ለጉብኝት ولا يستطيع أن يستيقظ ለፈጅር لصلاة ሰላት ግን መንቃት አይችልም مع أن التخلف عن صلاة الفجر من ከፈጅር ሰላት علامات መቅረት ከሙናፊቆች ምልክት ከመሆኑ ጋር تراهم في الملاعب ጨዋታ ቦታዎች ውስጥ ታያቸው يجوبونها طولا وعرضا በቁመቱም በጎኑም ሲያቆራርጡት ከኳሱ ኋላ ሆነው ولا يقون على أداء الصلاة ሰላትን ለመፈጸም ግን አይበረቱም ولا تراهم في صفوف المصلين በሰጋጆች ሰፍ ውስጥም አታያቸው رغم أن المسجد መስጂዱ لا يبعد عنهم سوى ከተወሰኑ እርምጃዎች የማይርቅ ሆኖ من ሳለ أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ውስጥ أوقاتهم ጊዜያቸው لهو ولعب ዛዛታና ጨዋታ ነው غناء وطرب ሙዚቃና ጭፈራ ነው لا يعرفون معروفا መልካም ولا ነገርን ينكرون አያዙም منكرا መጥፎ ነገርን ማያወግዙም يعرفون أسماء المغنيين የሴትና والمغنيات ወንድ ዘፋኝ ስሞችን ያውቃሉ والساقطين የወንድና والصاغطات የሴት ወራዶችንም ረንደውም ويعرفون ميولهم ዝንባሌያቸውን ورغباتهم ፍላጎታቸውንና ዜናቸውንም بل ያውቃሉ ربما يعرفون أسماء زوجاتهم የሚስቶቻቸውና የልጆቻቸው ስሞች ሊያውቁ ይችላሉ ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ግን አያውቁም وسيرة أصحابه የሰሃቦቻቸውን وسيرة ታሪክ أمهات المؤمنين የሙእሚኖች ታሪክ رضي الله عنهم ረዲየላሁ أجمعين ዐንሁም አጅመዒን يقرؤون الصحف والمجلات ጋዜጣዎችና መጽሔቶችን ያነባሉ وينفقون في سبيلها በእነሱ عشرات መንገድ ላይ ማሰር ያወጣሉ እንደውም በመቶዎች ያወጣሉ ولا يقرؤون القرآن ولا ቁርአን حتى ግን لحظة አያነቡም ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳን تراهم عند الإشارات አደባባይ ላይ ታያቸዋለህ قد رفعوا أصواتهم የመኪና كبيرات ማይክ السيارات ድምጽ ከፍ አድርገው على موسيقى وألحان በሙዚቃና በዘፈን وهي مزامير እሱም الشيطان የሸይጣን መዝሙሮች ናቸው تهتز أجسادهم ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣሉ طربا ونشوة በጭፈራና اللسان በመንሰሳት ለነሱ ولا يهتز لهم ልባቸው ግን قلب አይንቀጠቀጥም عند سماع القرآن ቁርአን በሚሰሙበት ጊዜ قال الله አላህም للشيطان ለሸይጣን አለው واستفزز من استطعت منهم ከነሱ بصوتك የቻልከውን ሁሉ በድምጽ አታል وأجلب عليهم بخيلك በእነሱ ورجلك ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ለነፍስ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم በገንዘቦቻቸው ልጆቻቸውም ላይ ተጋራቸው ቃልም وما ግባላቸው يعدهم الشيطان إلا ሸይጣን غرورا ማታለያን ቃል እንጂ ሌላ من አይገባም أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ تراهم في ታያቸዋለህ الأسواق والمجمعات በገበያና በመሰብሰቢያ ቦታው يعتنون بالمظاهر ለላይኛው ገጽታ ትኩረት ሲያደርጉ والشخصيات መስብናቸው والسرائر خاوية ውስጣቸው ግን ባዶ ነው يعيشون بلا أمن ولا ያለ أمان ጸጥታና ደህንነት ይኖራሉ ولا راحة ولا استقرار ያለ ረፍትና بل መረጋጋት قل بلا حياة እንደውም ያለ فأي ህይወት حياة بلا ያለ إيمان ኢማን ህይወት ምንድነው قال جل في علاه አላህ عز وجل الذين آمنوا እነዛ ያመኑት ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ أولئك لهم الأمن እነሱ وهم ጸጥታ مهتدون ያላቸው እነሱም የተመሩ ናቸው قلوبهم ልቦቻቸው تئن من الذنوب وتشتكي ያቃስታሉ በወንጀል ስሞታ أطفأت الذنوب نور الإيمان في ወንጀል قلوبهم ከልቦቻቸው ኢማን ብርሃን አጥፍተውታል وقطعت الآهات والحسرات كهولهم ማቃሰትን ቆርጧቸዋል ጉበታቸው وأرقت الهموم مضاجعهم ጭንቀትም ጎናቸው ረፍት ነስቷቸዋል يغرقون في لجج المعاصي والآثام ይሰምጣሉ በወንጀልና ጥፋት ባህሮች ውስጥ من مصيبة إلى مصيبة ከአደጋ ወደ አደጋ ومن هم إلى هم ከሐሳብ ወደ ሐሳብ ومن غم إلى غم ከጭንቀት ወደ ጭንቀት ولا هم يتوبون ወይ አይቶብቱ ولا هم يذكرون ወይ አይገሰጹም وصدق الله حين قال አላህም እውነት ተናግሯል እንዲህ ومن أعرض عن ذكري ከግሳጼ የሚዞረ فإن له معيشة ለሱ ضنكا ጠባብ ኑሮ አለ ونحشره يوم القيامة أعمى በቂያማ ቀንም እውር ሆኖ قال እንቀሰቅሷለን رب لما حشرتني أعمى ጌታዬ ሆይ وقد ለምን كنت እውር بصيرا አድርገህ አነሳኸኝ እኔ በእርግጥ የማይሆን ሳለኝ هو مع ضلاله وعصيانه وتمرده እሱ يحاجز ከጥሜቱና ከአመጹ ከትዕቢቱ ጋር ይከራከራል قال رب لما حشرتني أعمى ጌታዬ ሆይ ለምን እውር አድርገህ ቀሰቀስከኝ وقد كنت بصيرا በእርግጥ የማየነበርኩ ሲሆን ይላል قال كذلك أتتك آياتنا
እንደዚህ ሆኖ ታምራቸው መጣለ ጊዜ ተውከት እንደዚሁም ዛሬ አንተ ትተዋለህ እንደዚሁም ድንበር ያለፈና በዚህ ጌታው አንቀጾች ያላመነ ሰው እንቀጣለን የአኺራ ቅጣት በጣም ብርቱ ሁሉ ጊዜም ዞታሪ እነሱ እየሰመጡ ነው ومع هذا እንዲህም ሆኖ لا يفكرون بالتوبة والندم ተውበትና መጸጸትን አያስቡ اللهم إلا خطرات تمر على قلوبهم አላህ ሆይ በልባቸው የሚያልፍ ሁሉ የሚል ሲቀር تناديهم إلى ركوب السفينة والانضمام إلى ተራቸዋለች ወደ መርከቡ እንዲሳፈሩ ወደ ተውበተኞች ክፍለት يسمعون المواعظ ولا يتعظون ምክሮችን ይሰማሉ አይመከሩም يدفنون الموتى ولا يعتبرون ሙታኖችን ይቀብራሉ አያስተውሉ يرون الحق ولا يتبعون ሐቅን ያሉ አይከተሉ ይጠራሉ መልስ አይሰጡ نقول لهم ما قال ለነሱ አላህ ያለው እንላቸዋለን ወገኖቻችን ሆይ اجيبوا داعي الله وامنوا به የአላህን ጥሪ ተቀበሉ በሱም እመኑ ኃጢአቶችን ይምርላችኋል ከሳዩን ቅጣት ይመርላችኋል የአላህን ጥሪ የማይቀበል ሰው በምድር ውስጥ የሚያመልጥ አይደለም ከሱም ሌላ ረዳቶች የሉትም እነዚህም በግልጽ ስተት ውስጥ ናቸው